mugeithia andu agai tumwendete muno 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 muno. Yes. Mundu kunjuragia burata wa umire ko. Kani andu ari ari. Burata wa nyu ambiriirie ko nginya mwakucia nginya cie. It is by the grace of God. Na tumwendete muno wa Kristo. Wow. Na akanya mubaruthi muthondekeire karetu the mates nekindu gigukuhe ngoro mwihoko na kirigiriro na kuhinguka maitho na kumenya muturire uria ikaraga na uria wagiriire guikarania na andu na uria wagiriire gutwara na andu ndakwira uhana kamwana ai tisa thieno kuma ndathi Paris kule London. Oh, Paris. London. Yeah. Oh my goodness. So ndio koretwo mwihokeku. Oh, sir. Na ndio maana kuri thimo niguo kuwa mariria kirathimo na Ngai witu ni amwendete muno muno ni gutunyitirira ya Baruthi TV oho kunyitana kanitha witu na gutuma tukoragwo kwa Baruthi tukihunjia. It is not sio kawaida kwa maana mukikorwo mutiri hori na Baruthi ndaro tutikire tuonana. Kugo ndo cio gatia Ngai because of that divine connection. May God bless you and may God do good. Nitumwendete muno makiria thengiu muno ni kwiruragira Baruthi wa Thayo TV on Kenya Movies Channel. Maundu maria tumwariirie ku mutinge imagine thutha wa githurano. Maundu maria turekira ku mutinge imagine. So I was surprised. Nironira Tureire karani rucio hwaini thaa 2 cia tuku kuguikire kwa Kenya Movies Channel na ndikuona tureire yo kali sana karani rucio hwaini thaa 2 na ndamenya movie between this week and the other week ndikuona yarikia kurikirira. Wow, that's wonderful. So thank you so much to Vasco da Gama Bridge niwe yo niria ni iria agucera ngoguo tuceragia ciari tondu ni andu matire ngatho mari mwe kama kwamba gukenia family tondu andu aya tukenagia na gukunja ri na guteithia ri angi matire ngatho hindi yo waimire muciari time mukiima family time mundu acoka gukua wana ringi oguo we mundu atumire rangi kirio na fe kirio madakwira kwa odari ki na baba odari undu na kugo ndo cio tugatia Ngai tondu wa gukoha muthenya wa muthi na ciari aitu na I know it is by the grace of God and through the mercies of God. Thank you so much. Mbarikiwe sana, mchaguane kwa amani na unayemchagua hatumjui ni siri yako. Tafadhali piga kura nigetha utaithurane njamba igireke karau. Wow. Tukutane Baruthi TV. God bless you so much. Asante.